Agat panapon po. Pagmasusyantaya po ang kalimang Domingo ning Nobeno bilang party ning kakatamong selebrasyon
king ikalimang dala na banwa ng Kristyanismo keti Pilipinas. Ing kaya katamo pong tema, kametungan ding komunidad. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, Keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasusyan, King Banuang 2021 bilang banuaning misyon. Iting banwo, amikatema, misyo agentes, o misyon, karing sabla, makapit nayo, karing at longdake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, ni pagmasusyan balang parokya. Kilub ning siyama Domingong Nobena, balikan talo, ding nilabas sa banwo, na meging kapagsadyan, para king banwang iti. Ing nobeno, pag-umpisaya, King September 19, at mapupusyo, King November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo, karing balang vikaryo, lika online assembly, nung akit tamo, ing bunga ning misyon tamo, karing pakakalulu, King Archdiocese, damdaman talo, ding mapilon, a testimonyo, ibat karing kapatad tamo, ni pagkalaman, King Cruzado, de penitensya, i karidad, ding survivors, Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong aita, at ding nitatat, karing basic ecclesial community. Katataulyan, ing katlong dake, yapin, ing milablab, mi pagmasusyan, ing mabilog, ay archdiocese. Bilang pamupus, king pabanwang kapigaganakan, king limangdalan abanuwo, ning pangatatag, ning Kristyanismo, abe tamong makiramdam, karing miyaliwa, ning misyon, iting kapagmasusyan, mayariyo, king metong, abanal, amisa, para kareng aliwa pang anunsyo, dikil, king kapagmasusyan na ini, manatili tamo putok, makatutok, karing social media account, ning Archdiocese of San Fernando. Magkatanda kayo magpong tumagod karing kapagmasusyan, king physical paralan, o king kapamilatanda, ring kakatamo broadcast. Yabe tamong manalangin, kaligtasan ding sabla, ganiting pandemya. At bendisyonan na kayo po, ipayang gining Diyos, Ipa, ang Anak, Espiritu Santo. King lagyuning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ampo ning lugod, kambena ning kasalpantayanan, ay pagkalub na ning Diyos igpa, at ning Ginong Hesukristo, mantabe kaya kayungan. Amen. Ginukong Diyos at igpa, sisisyan ko at pagbitkilan, king mabilog kong puso, ing pamikasala ko keko, uling ikang Diyos ko at kayapan ay alananggo. At ulining palsintanda kang lakwas, king sablang nano, tatanto kong matibe, king enak miyuman mikasala, king saop ning malmong grasyo, at isakwil ko ing dalan, amakawili, king kasalpantayanan, yadwan ko naman, ing kapatawaran mo, king sablang kasalanan ko, pati na ing malagrasya mo, king pamanyuyo, at pamalsintakya ka, kabang biyeko. Amen. Amano ning Ginoo, kapatad, makiramdam tamo king amano ning Ginoo,
Iba't king libro ring dapat ding apostol. Ding sablang pesi salpan tayo, may kakametong lapuso at kaisipan, metong man karelo, alang sinabing ing pibandyano, kaya mong sarili. Nunay ing sablarang pibandyan, para karelangan. Ding sablang apostol, sindura, kambe na ning emunanong kayupayan, ing pamipatutura, tungkol king pangasubli ng mebye, ning Ginong Jesus. At emuna nung kanuanan, ing pigkalob ning Diyos, karelo, alame itong man, karing pesi salpan tayo, ing mibili king kalipitan, uling ding atin pibandyan o gabon, o bale, pemisali dalareti. At ding kwaltang ayabriro, daraladalo, at paniwala, karing apostol, at pandinan dekareti, ing balang metong akapatad, agpang king pamangailangan, no? Ating metong Alevito, Jose ing Lagyuno, Baitia Sipre, at ding apostol, pemalagwan deng Bernabe, nga nawari, anak ning pamamatula, at inyang kapirasong gabon, pisalina iti, at dela nala ringayablino, at inintriga nala karing apostol. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Panalangin. Pupurian at parangalanda ka sa samban at pasalamatan da ka. Ginoo at Diyos mi, igpaming malugod at maganaka. Uling ring mga ragulabage, adepatan mo kaya kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan at tinggap mi, antimong regalo. Lima ng dala na banwa ing milabas, ipanalangin miya ing parokyami. Malugod a Diyos, tinipon mo kami, antimong balayan mo, at pinorma mo kaming antimong metong a komunidad, ning kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Metong a balen a pari, balen a propeta, at balen a yaring talasuyo. Mapakumbabaming ipanigapuke ko, gawan me ing parokyaming, metong atune pamisan metong ding komunidad. Magumpisa karing pamilya, api kamalating banal, akapulungan. Saupan mo kaming painggulot, king maro kadapat, at king alang daraptan, at salpantaya, king mayap abalita. Ban kanita maging tapat kaming talatuki ng Heso Kristo, at lalong maging kawangis na aldo-aldo. Tayran mo la ring leader mi, king parokya, kambening kabiasnan at lugod mo. Agyagan mo langan, dim parokyano, miyampang king panaundo. King kagiwanda at king kayatinanda, antimong katiwala, ning mayap abalita, para king pangaragul ning kayarian mo. Manano na sanang ing banalay espiritu, aslagan at pasiknanga na kami, ban masipag at kikimot, kaming makitalamitam, king misyon na panibala mo kaya kami, ban kanita maging metong kaming tune sasamba, papatutu at mipapasyag, king maya pabalita, at susuyong komunidad. Manano na sanang ing espiritu ning pamagobrang abe-abe, at ing pamaglingap abe-abe, iyatad na kami, king metong aganap at mabungang pamikasan metong, kambe mo at kambe ning metong at metong. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makuyad alitanyo, Santo Cristo del Perdon in Caridad, Pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Ipanalangin mo kami. Pamupos arito, manano na sanang ing Diyos sigpa, kambening anak at ning banal ay espiritu, apepakit makanyan akaragul apakalulu, mipuri at miparangalan, manggaman, king alananggo. Amen.
Banwang 2016, anyang dineklaraan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP in 2017 bilang banwaning parokya, Bukluran Dareng Komunidad o Year of the Parish as Communion of Communities. Nga na ning sulat pastoral, king pamagmasusi king banwang 2017, arapan tamo ingamon amalalam pamigunam. Aliwa mo king istruktura ning Arkidiocese sampung parokyo. Nune, ing kalidad ning biye kasalpantayanan king parokyo. Biye pamisasan metong, pamakipag-ugnayan aararanasan dareng miyembro. Dinan malalampansin ing pamitalakad king parokya bilang tunay komunidad ning kasalpantayanan ababad king biedareng parokyano. Apat lang bage ing kayawsaning pisamban anyang 2017. Mumuna ing live communion, share communion. Kati Pilipinas, ing kasalukuyan tagimpaning pisamban, ipapasyagyo keng metong akimutan. Ing pamipalaganap, king Basic Ecclesial Communities o BEC o mga lating komunidad Kristiyano. Mumusbong laking laylayan deting BECs at pagkapilitan deng iyugne ing bekasalpantayanan keng aldoldo dang pamibiyebie. Ing regular catechesis, babiyang giya at sikanan. Ing kakalulwan, ampong kasalpantayanan, lang magpasikan kareng miyembro king kametungan. Pamagobra para king katarungan. Ampong masiglang pamagdiwang king biye kapamilataning liturhiya. Kadwa, ing celebrate communion, listen to the mother. Pega nakada naman ring obispos na ing banwang 2017, pagmasusya niya naman ing dinala na banwang anibersaryo ning aparisyon king Indong Maria karetang atlong anak king Fatima. Anong nuka rin, inaus na katamang Maria bilang anak na, mibalik kang Jesus kapamilatan ding atlong landas ning panalangin, aldoldo komunyon, ampon kapaglarinan. Katlo, ing the relevance of parishes, the call of Fatima. Agpangking PCP2, king parokya dapat misentro ing kasalukuyang pigagap king pamagbayo ning pisamban. Nung alang pamagbayo king parokya, alida akit ding pamilya, ang podeng BECs o mga lating komunidad ing masika na suporta at lakwas lang panamdaman ing makabukudla deti. Katatawyan, ing new wellsprings of prayer and mercy. Nasasabing ing pamagbayo daring parokya at komunidad, malyariya mo king personal at misasang metong apamanalangin. Mibayo la naman na ring parokya at komunidad kapamilatan na ning pamaglarin karing kasalanan. Madalas pamagkumpisal, ang pong dapat ang mapamakalulong lugod. King kapamilatan na naman ning pamibiyabiyek king Eucharistia, natatanggapan aldoldo, lalong mipasik nangan ing pamagbayo kaya katamo. Ing Eucharistia, yapin ing kakaluluwa ng Jesus, nabubuklat ka ring puso ring mabandi. Yapin ing pibandyan a pamagsakripisyo keng pibale-bale. Pamilya, ampong kayatinan, para iangat lareng kalulu keng kakalulwanda. Layon da rening apat a kayawsan na nung ing bansa, kailangan niyang kumayap. Ing pangakayap, magumpisa ka rin parokya. Nung ing bansa, kailangan ning dakurakan ing pwesa ning karokan. Iti, magumpisaya ka rin parokya. At nung ing bansa, kailangan ning pasiknangan ing presensya na ning Diyos king komunidad. Ing pamagpasikan ka rin parokya, yang metong amabisang paralan.
Pun po karing sabla, at yuta na po king kadwang pulot siyam a Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad ta po. Awit ng kagalakan at tugtugin ang gitara, nagayayang lihan, inanino ang trumpeta, sa ating pagkabagay, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, pagtugtugin ang gitara, nagayayang lira. Pandilyo ang trumpeta, pasaning mabigat sa ating mga balikan. Tinagaan ang lubusan ng Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, pagtugtugin ang gitara, at nagayayang lira. Ipandilyo ang trumpeta, sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, pagtugtugin ang gitara, nagayayang lira. Ipandilyo ang trumpeta, ang pasaning mabigat sa ating mga balikan. Tinagaan ng lubusan ng Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, pagtugtugin ang gitara, at nagayayang lira. Ipandilyo ang trumpeta, King lagyuning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning kinutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo manatili yake kayungan At keka antimurin. kapatad masanting ing atintang ambisyon. Uling ing ambisyon babiyang direction king biye. Istong kay kayo pong pengari ing kay kong anak akakit mo pansin mong bala mo alayang ambisyon, medyo lulungkot ka. Uling kakarugan mo po tang tumwaya ang ganya mo king
makikipangan, makikipanudtod, uling alayang ambisyon king biye. Kanya, adwan taking ginuna, so panakatamo karing ambisyon tangi ni. Ambisyon tamong sumulong king pangatao, king dignidad, anting talasal pantaya. Aminan tamo, ingatin tamong kamalian, anya ing ambisyon tamong masisiraya, ing ambisyon tamong maging mayapataw, maging banalataw, manyawat tang pakalulu keya. Yakas tayang ining biyagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling ikasalak bina, king isip amanwat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Angel Ampon Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po king Diyos aginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Kaluluwan mo kami, Kristo, kaluluwan mo kami. Kaluluwan mo kami. Kaluluwan mo kami. Ligaya king Diyos, 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 Manalangin tamo, kaniting misaya betalang kekatang panalangin, ding kapatadtang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan keti Barangay Santa Cruz, Poblasyon,
lalong-lalo na ring pamilya dari Firmo Cortez, Elsie Batu, Dingdong Estacio, Serses Batu, Fer Galang, Nonet Apostol, Boy Manuyag, Elmar Salas, Lita Paras, at Maximo Guevara. Magpasalamat na naman di Alan Peña at Dayan Mata king tinggapdang regalo ning die, regalo ning kebaytan. Pakipangadita mo naman ing pamikakatawan o kalusugan dari Maria Punsalan, Joy Simon at Wilfredo David. Pagkalupta mo naman ing kekatang panalangin at sakripisyo para karing Mayang Upie Angela, Bienvenido, Annabel Jesus, Juliana, at ding sablang kaladwaking purgatorio. O Diyos at ipami, kapanteme ing anak mong i Jesus, dapat makanyan man gewa ng kapatad at talasuyumi ing kayang sarili. Ing espiritu na manatili yasanang magyeke kami, at ipayabot na ing maging kalupamiya ing anak mo, alang sikanan at malyaring manasakit, bamiyang asuywan ing metong at metong, lalo na ring pekamaynak ming kapatad. Kinganti kaniting paralan akit da sana ring tao nung nuanti tetagan ing lugod abinyemo ke kami. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot king libro ning propeta Isayas. Ngano ning Ginoo, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang sakripisyo ing kamatayan, ban ni patawaran ing kasalanan. Inyaakit na ring kayang palipi, kumabayabye at king kapamilatan, ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't na ning biye ng mitmong kasakitan, ming katula yang miuman. Abalo no, king eya meya lang ulaga ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapano ing parusang mga intulid karing dakal. At alang-alang kaya, kakuyang patawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, lugod mo kaya kami say pakit, antina ning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Ingamano ning ginumit mong katapatan, at panaligan sa blanang depatan. Kaluguranan ning hustisya ating katapatan, yato kaya yang kakatmuan king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake. Talasawop at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Pamamasang ibat king sulat karing Ebreo. Antina ning kang Jesus, ing anak ning Diyos, atin tamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabod ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmuntibe, king kakatamong kasalpantayanan. Ing kakatamong matas a saserdote, biyasayang
magisan metong apanamdam king kayakatang kainan. Uling yaman, dinala niya king sablang kapag kasubukan kalupaning daralanan tamo. Bistaman eyami kasala. Inya, kambiyaning matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ning Diyos, bata mong kamtan ing lunos at sawop, king oras ning pamangailangan tamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ng may pabalik. Ing ginumanatili yake kayo, At keka antimorin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Linapit lakang Jesus di Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at ngara, Maestro, atin keng buring adwan keka, nanuing buri yung adwan kanako, nga ng kinutang karela. Meki batla, nung lukluk nakaking maligayang kayarian mo, ipagkalob mo sa ing makalukluk keng mingat bakeka. Sinabi ng Jesus karela, eyo balo ing adwan nyo. Api ba tayo kaya ing kasakitan na pibatan ko? Madyari ko kayang pabinyag kalupaning binyag, paminyag da kanako? Madyari kami, ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan na pibatan ko tuneping pibatan nyo, at mabinyag kayo king binyag, ikabinyag ko. Dapot, ala kong upayang mamili, nung ninong ing magbili king dane kung wanan o kaya king kaili. Ding luklukan na sasabyan nyo, sa sadyano ning Diyos para karing pinili ng lukluk kareti. Inyang dimdam daring apulong alagad yu makanyan. Nung ing ninuman kay kayo, bisayang maging marangal, maging talasuyo ya karing aliwa. At nung ing metong kay kayo, burinay maging mumuna, maging alipan dering sabla. Uling agyang ing anak ning tao, eya dinatang ban pasuyo, nune ban sumuyo, at idawn na ing biena, king pangayat pus, ting dakal. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, luklok tapo. Maya pa gat panapon po, Maya pagat panapon po amo. nano kayang intensyon ng San Marcos, ing writer tamo king Ebanghelyo ngeni, ot kinuwento ni ining karanasan kari Santiago at Juan. Nung suryan niya po, makarine niya pong kwento ini. At diyang din nga pulong era kaya bing may request kang Jesus at ila namang penamdaman ng mua karening ni kapatid niya, nano kaya burinong pamakarine, mga pakarine larening burinong pamakarine dening mi kapatid, burinong Marcos ing mga pakarinela naman ding apulo, nga naning Ebanghelyo, inyang dimdam daring apulong alagad iti, mimwala kari Santiago at Juan. Nano kaya o ba't rugo
kinwento niya pa yung makarining kwento ngayon ni karening mi kapatid Santiago at Juan. Kang San Mateo, adwala mo pumikwento Marcos ampoy Mateo. Kingwaning Mateo, kasi minunang mi kwento keni, o ginawang kwento tungkol kang Jesus at sinulat king kwento tungkol kang Jesus si Marcos. Kadwaya alos mi sasabi lang Mateo ampoy Lucas. Dening adwa nga rin mga year 75 o almost mga 80 karin do pa isulat din karelay. Diyan ang po ay Matthew ang po pa Luke. Genggewarang basis Mark. Mark in kwento na itapin ilang nga duwang di kapatad ing linapit kang Jesus ban mag-request. Pero kang Mateo inalilaning bagya. Bala mo enoburing di pakarine rin di kapatad. Ing mag-request, bala mo ing mangarap mag-request ing linapit imara ring mi kapatad. Ano kasi Salome. Ing lagyo ng imara, Salome. Yang di mig-request kang Jesus. Nya bala mo lilele na la baka tali pakarine. Balang elun to makarine pinaman uling Mary Jack le. Nya inlal to Mary Jack ka rin iima. Ne? Anya pero para kanako nung pakintindihan niya yung kwento, para kanako ing tutong talagang ustong mi kwento yapi ni Marcos na talagang ing mig-request ding mi kapatad alwa ing ima. Ngayon, imburi ko pong ipuntukin o ba't kaya kinwento ni? Ba't kailangan ng kwento yung makarining kwento? Sana may kwento niyang masanting tungkol karing apostol. O ini po ing buri o ing ikit kong sangkan. Buri ng paltong adyang ring Mateo ang popay Lucas. Buri ng palto rening atlong writer sa reni na ding alagad ng Jesus kalupatala. Itang mag-strive at yuta king struggles in life. Itang ela perfecto, ela ding pinili ng Jesus, ela perfect. Ela atila namang kainan. Ela tambing banal. Ela tambing mayap. Ali. Anya pensa itamupin imbes na magpakakayap ya i Judas. Pero itapin kerak lang karela sinulong la king kabanalan. At anyang sulat ning San Marcos ining kwento year 70 at ing insidente ngayon ining kwento ngayon milyari ne malambat na mga year 30 or year 36 ne or 33 samantalang year 70 ing sinulat ning Marcos ing tutong milyari na James ing metong karing mig-request ne James ne ing metong karing mig-request metene that time uling yang head na ning Jerusalem community balita ni sigurong Herodes pe parakap ne pe papatene bang kanita pamatakutan nalaring talasal pantaya. James yung minuna ng sample, sinampulano rin kayang kayabe at inuna ni pining head ni James. Nya, ita, tutuing sinabi ra, agyuming mi bata, agyuming mate, para keka. Ne? So, luwan tayo po yung kwento keni, ne? Yung point. Kukwento ng Marcos ini, during anyang mga year 70, milyari nitang kamatayan ng James at burinang palto na kalupatala na atinta mong kainan, atintang kakulangan, atinta mong
makayak mong panlalawi, kalupa dari James, ampoy John, uling buri ng palto na makanyan la, itamo mo naman, nung makanyan tamo, at intamo mo naman kakayahang maging banal kalupara. Okay? So, malyari tang magbanal, agyang sabyan mong higit tang alang kwenta kesa karela. Eto to ito. Ay karakal da kainan din ng apostol. Yung insidente nga ini, sinabi na ng Jesus itang 3 beses sa tungkol king kamatayan na Jerusalem. Uling paukat la Jerusalem kay ni, king insidente nga ini. Nya, ito, anyang year 90, dyan naman, yung arakapda. Balo yun po naggewara kang dyan. Merakapya king Rome. Duluture rugo king laro. Ne? King boiling oil. Piriture. Ne? Talagang papalbugde king laro. Pero ngulin sigurong eneburing mateni nga pong ginong itang agad-agad. Anya pensa linigtas ne, may katakas siya. Anya mete king pangamartir, mete yang king ketuan. Ngini, paki-imagine niya, nung ketang insidenteng year 90, luluture king laro. Abay, puro ya sigurong lapno sa balat. Nepo, huling sigurado, hulin mong mga talampisikan kamo keng pipirito mong bangus, siguradong mga tarantana kay. Pero itapin, itang denasan da ing kasakitan para kang Jesus. So, nung lawen kay pong aliwang aspeto, ing request da rin ni kapatid, lawen niya, kayo po, istong nireject na ko nitang meto nga tao king kekong request. Nano mo kayang reaction nyo? Siguro lakwan yan Kalupa na mo nung ating kong request king Paris Prisyo, potangkay enako pigbigyan, enako simba. Di makanta makanya law gali ring may naklasi nga rapin. Itang simba. Lakwan mo bring nga kakit itang tao nga ito. Pero kay ni Ali may reject niya may reject la rin mi kapatid. Pero luwen after a few days, kaya dere pa'y Jesus. Katang tauling hapunan, anyang uling paukat no pin Jerusalem, yapin malapit namong mateke ni Jesus Anyapin sa paninining sasabyan ng kamatayan na karing alagad na. Uulan na karing sasabyan na karela. So, adyang pang nireject ng Jesus, they remained in Jesus. Nyakin palagay ko po, itang request da, aluwa mo itang kayaberi Jesus, king lukluking kailit mo na ng Jesus, nun kayaberi forever. Nya itang lugod da, kaya yung last supper pa, nung magtaka, may reject dyan, pero anyang last supper, yung buntok ng dyan, papakat ni king salo ng Jesus kabang mamangan la. Penamdaman. Era penamdaman itang sakit loob king rejection na milyari karela. Because they really love Jesus. Nening kay makanyan mo naman siguro kay biyeta mo itang atin tamong re-request kaya hanggang ngini pababye. Nya pensa kailangan sunduta mo itang pamaglugod kayo agyang pang bala mo pa mi pagkalub itang aduan tamo. Okay, so ita po ing buri ko po sanang pibulayan tamo. Ulitan ke po, itangan ambisyon tayang kalupadaring alagad ing akayabe tayo nga pong ginukarin banwa. Anya sinimba ko ngini nya atsuko kini uling you are dreaming to be with Him in heaven, just like the brothers, the James and John. Pero ating pinanditan kay mililele tang paninapay ta,
itang ambisyon na ito. Uli sigurong atin tamong ngaliwang pigagap pag nasantang magtagumpe, anya bala mo milileleya. Pero po tang mipakdenak na naman, datang na ka na naman, simba na ka na naman, iparamdam mo kang Jesus ing ulagana. Iparamdam mo kang Jesus ing lugod mo kaya. So, sana alang susuko. Okay? Kalupad na rin mikapatad. Adyang ng malyari. Adwa na naman pong topic ini. Eya po kaya beking homily. Starting po ngini, request ko sana na etane pa mo pangad dyan itang Oratio Imperata laban king COVID-19. Para ka na po, uling medyo pakikwanan keng i-internalize tayo naman. Alwa mo ka na kung nung kekatamungan pa. E kung ba nung paniwalan niya iting ideyang antikanini, itang ausandang the law of attraction. Buri nang sabihin ng the law of attraction, what you attract to yourself will be. Nung naman yung papalub mo kayong sarili mo, yang maging. Niya po. Niya pensa ngarapin din nga basa kung writers tungkol king law of attraction, we are like magnets. May nga rin tamo pong magnet sa nung naning pepalub mo, yang maging. Limbawa po, kagising mo ni ngabak, bigbuisit ka, uling era katigan toothpaste, bigbuisit ka. Siguradong masira ning aldo mo kanita nung may alilan itang kekang reaction. Kanya kailangan i-attract mo king sarili mo itang masanting, itang positive, itang affirmations. Nya, imbes na po pangadyan tayo itang Oratio Imperata, kaya rirang may kantang communion song ding choir, manahimik tamong 3 minutes, at least 3 minutes. Nano po yung pangadyan tamo? Retang anggang tinggap mo kingapong Ginoo. Itang affirmations. At mo itang sasabihan ko po nandini, you have to affirm that you can be like the apostles na etamo elaigit kay katamo agyutala pakyapusan nya pesa gana-gana i-attract taking pasalamatan tayo nga pong pwede tamo siguro sabihan na kipangaditam, thank you Lord, may natili kaming malusog. Thank you Lord, anaking kasigan na pamikakatawan iking mipapamilya. Thank you po Lord king babiyang mong grasya king Aldoldo. Thank you Lord king milabasa na parumingo. Tama kanyan, itang pangadita mo. At I believe, o ini po yung nangarapin law of attraction, na naman itang pasalamatan mo, itang tutumong pasalamatan sincerya inke kang pamagpasalamat king apong Ginoo. At ako paniwalan ko, mag-multiply ya pa itang pasalamatan mo. Thank you Lord, migsweldo ko po napon. Salamat po king tinggap ko pong sweldo nga mo. At paniwalang ko, nga pong Ginoo, gawa yung paralan para dagdagan itang pasalamatan mo. Okay? So nanuyaman ita. Itang, ako, sabihan natin nitang law of attraction, kakapod mag-wish. Kailangan itang sasabihan mong, pagnasan mo, paniwalan mong atune king biye mo. Yapin law of attraction. Okay? Imbes na po pangadyan tayo itang Oratio Imperata. Kasi, king analysis ko po kitang prayer, bala mo paneta pong manyawat sahop na o tineme lakoy ni nga ko tang bala mo kanyan o nung nanitang panetang isipan yang maging totoo so dapat ang isipan tamo malusog tamo at yun kekatamo ing kalusugan. Pakicheck yan mo po king kayong Googles itang the law of attraction. Akit kaya po ing kayang buring sabyan kekatamo nya. Sana, starting today, magpasalamat tamo. Tang uling ing apong Ginoo, dakalya babye kekatamo. Amen.
Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King king banwat banwat yatu. yatu, at kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, piangagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaita siya banua, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik kaya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubdirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. Panalangin ning balen, lumapit tamong mitmong kapanaligan, King Diyos ning sablang upaya, at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labising grasya na kekatamo at king kekatang yatu. Ngatang sumabi, ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka ring atsuking posisyon ning upaya at pamanimuna kin Santa Iglesia. Apagsilbihan de sana ing Iglesia at gawan den talasuyo ning Ginoo, manalangin tamo king Ginoo. Ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka ring manimuno ning bansa, apagsilbihan de sanang mayap ing karelang labwad at makasaup langgawang payapa kaniting yato, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka ring ating aliwan tao lalamdang pamamahala, manano na sanang ilang mismo sa yuwandore ng tao at magobrala para kang katuliran ketiyato, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka ring ala ng pag-asa, pauli ng kasakitan, ing malugod alingap, ang patana sana ing sakit apanamdaman da, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para ka ring hanggang komunidad ng Kristiyana, banding mi papasyag tuki kang Kristo, manatili la namang kayabe na, agyang potang masakit siya indalan, at sa upandosa ring aliwa, king pamagdala king karelang pusan, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ngeni, adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. O Ginoo, kaluguran mo ring sablang balayan. Pasalamatan da ka, uling tuturwanan mo keng bibiyebye abe-abe at sumuyo king metong at metong anting kapatad mi kang Kristo. Ginoo, manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo.
naglalakad tako. karing maglapit. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, mo at ingat. Salamat, King Pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at halak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, aginumi, anti naning inganak mo, ya mismo ing magsilbi kay kami king dulang, karing tandaning tinapi at alak, adwana ing inuman miyang kayabena ing kalis ning kasuywan, ami sa sakripisyo king sarili. Ipaintulot mong katmuan na kami king lugod, abukod mong makaintindi king ing pamaging marangal, ya ing pamanyuyo karing aliwa, at pamangamit karing biyemi king banarinan bilang pamikatagon miye. Alake sanang panayan aliwang kayablasan nunemu ing makapakirake king kapalaran ng Jesus sa kaming Ginoo at talapagligtas manggaman king alang angga. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo At kaya ka antimorin, iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya. Inyang mi kasala laring ke kang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo ke kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning Espiritu Santo. Tinipon mo ring ke kang anak king ke kang Santa Iglesia. Ban maging metong la ipa. Antimonong makanano kayong metong. Ika ing buktong mong anak at ing Espiritu Santo. Uli nita kabering sablang koro ring angel karin banwa, daralit mingke kang ligaya. Lain makyabe king alantok ng dang pamamye kapuryan keka ngaming kakanta. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos tayo paya. Ituwing kalmating labay, tek ang ligaya. Hosana, Hosana, ingkaras katasan. Manindaratang kinlagyo, ning Ginoon. Manindaratang kinlagyo, ning Ginoon. Hosana, Hosana, ingkakas-katasan. Manindaratang kinlagyo, ning Ginoon. Manindaratang kinlagyo, ning Ginoon. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasa at kamatayan, kinwani ing tinape, at pepasalamat yakeka, pirasone,
at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yain kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, hindaya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kayat para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran daring kasalanan, daptay nyo iti, king pamigaganak tayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayan. Ini ang ining gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daround mi kay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay ka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, at i Florentino ing kay kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaon at maninayang subling mye, at ding sablang me yang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kaya ng San Jose ing kayang esposo, kaya ring apostol at ding sablang santo, lalong-lalo na San Ignacio ning Antioquia, parang alan mi king Aldoiti, at tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatanang Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Kaluguran deng tutu ri James and John Jesus agyang reject laking request da elameko erelikwan at patiwalan ko kaluguran yeng tutu ing Gino ing Dios uling at chukok ngeni at nasa yung paramdam kayang kaluguran niya yang ngeni paramdam tamo pin kaya ing kaluguran tayo, kapamilatan ning panalangin na tiro na kay katamo.
paningdugmo ing kakanan ing aldo ibiemu ke kami ing aldo at ipatawad mo ke kami din sa alami ka pamamatawad ni karing ikasala ke kami emu ke ipay Saul king tukso nunay kabus king naro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, marugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kekang pakadudo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. Ekaing ka yarian ating kayupayan ating ligaya manggaman king O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ing kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tili sa kapilanman kay kayo. At keka anti mo rin. Ipakitampo ngening ni kakametong taking kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing tutong malugod kay katamo, agyang nanupang gewatamo, kaluguran na katapamurin, nanya nasana ing isundo tayo, ing pamagkapilit tamong lugod mo naman kaya, mapalad tamong ngening tatanggap kaya, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, magit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka, dapat pauli na ningening penandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko,
Kakaulanda ko, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Emo sana'y pangtulot kapilan man ing mikawani ko keko. Amen. Kung itong aming paglalaya, inabot ng nawa'y mabanagan ka, hinirang natala. Sapagkat naroon ka, iunos ng bigatin at sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Tingning mo ay walang pagmamahali, inang sinta, sinang ang lawin kami, aming ina. Sa kalangitan, nawa'y maging hantungan, pinakamimiti. Maria, Maria, sa puso ninuman, ika'y dala ng kalangitan. Tingning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, sinang iniibig.
Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eukaristiya sa upana kaming manatiling tapat keka. Ituro niya sana kay kami ing dalan painturo king biye alang angga. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. May kalingwan niya pong inannounce ko manibat ng tingabak. Ing bukas niya pala, ing pamagrosaryo, king itang 1 million children praying the rosary. Bukas siya pong alas 9 ni ngabak. Anya, agkatanda kayo po, sana makapakyabeta mo king pamagrosaryo bukas, October 18, alas 9 ning abak. Sabayan tayo po ing International Praying the Rosary. Sana po ipagkalub tayong kekatang dita ka pinandita pamagrosaryo. Alas 9 ning abak bukas, keniking kekatamo pong pisamban. Sabayan tayo po itang International Praying the Rosary. Ingin manatiliyak ke kayo, At keka ante mo rin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingi pa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umiatana, at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, king King Diyos. Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang ating espiritu sa ating tagapagligtas. At iniyak na pangalan kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Harapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman, ban midake at biyayan, masamal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masamal, hustisya, kapayapaan. Harapan, amo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian.
tango kami Ginoo king mission mo